da mi je otac intelektualac, književnik, a majka medicinska sestra, ne verujem da će me gledati jer ne podržavaju taj moj zon i obaljezgarije, kad rekao. Verujem da ću gasiti kablovsku. Zato znam ko će me gledati, moje braće najmilija, Hill familija. Ja sam uče hejter, reper underground scene naše zadnjih živimo od organizovanih turnira uličnog basketa Hill Days, kojih sam organizovao do sad 10. La Vida Loca. Ja sam tvorac srpskog slenga, tvorac najpoznatijih izraza, pičarki, boj, sleng izraz za čikite, niskoga morala, nije šala, svaka mala je na mene pala. Boj! Sakriti informacije od nepotrebnih lica koji te mogu da preformulišu pogrešno. Sleng je stvoren zbog pandura da ne bi kapirali šta bi mi pravi sleng iz cijelog fazona. Daj, sarađujem samo sa underground, nikad commercial shit. Nikad ne bih teo da budem faker i da se prodam za neku fake slavu, nego ću da hejtujem i ispanu da propagiram. Znači real shit, real motherfucker, real underground player, real blejače, real face. Jedino što me smara je što su fejkeri, prokleti, fejti. A bičarke u stvari mislim da najviše volim. Ću pozove, podim i odredim nešto konkretno. Za mene Cash predstavlja buksne, bičarke, basket. Kuću velikog buraza, zbog toga da bi propagirao underground rap, da bi se borio za legalizaciju marihuane u lekovite svrhe, da tog stepena da postane olimpijska disciplina. Kad tad, to obećao Luciano Gad. A boy, enough for me. Luka Luciano dolazi u Grad. Pozdrav, ajde lijepo stani tu da te možemo poslikati, evo da se ja fotkam s tobom, kad si takva faca, neću te dodat na fejsu. A tko si ti? Luča hejter, sa Banovog Brda je jedini ovde. From Belgrade! Yes! Belgrade is in the town! Sjeboj! Znaš šta, ja ne bih preporučila ulazak nominacije, budu brzo pa znaš. Ali da te pitam, pa šta ti je kad ti treba marihuana u medicinske svrhe? Ovako, što bi kažem, ja sam došao ovde se borim za brata mog Mosa. One love, znam da me gledaš gore. U to ime da budu svi free blejači, free duvači, free opušteni, ceo zon, blago meni. A yeah! I još ti sve... Freestyle. Ajde freestyle mi odaberi jedan ključ, ali sad kad odabereš broj moraš mi odrepati taj broj, okej? Pa dobro, nema onog između 7 i 9, tako da sam cool. Nema, prošlo i nije bilo lijepo za slušat. Ostali su ključe broj 2, 10, 12, 14. Pa pazi, između orfanele i malu biram. Ja ne razumijem. 10. A 10? Dobro, bravo. Slušam pjesmu. Odrepaj mi 10. 10? Ovako kad stojim por tebe vidim da si 10 čista i sve na tebi lepo blista. I ako nosiš boje žuta, ja znam da ti nisi puta. Malo si nepristojan, ali negdje je tu bio kompliment, pa će to biti u redu. Ajmo kralju. Kralju, 10, izvoli gore. Čekate kuća. Boj! Ajmo, brzo. Brate, desi, si dobar? Evo, malo onako, džene, ulazim, nema probleme. Reci mi, imaš treme? Ima malo, vidjela Srbija protiv Španije. To ne sve ti kažem, ti si sad odsečan od ostatka sveta, čoveče. Reci mi, šta će biti tvoj cilj kada budeš imao svoju tu nagradu od 100.000 evra? Posvetit ću je bratu Mosu i svim underground smokerima, reperima koji bi htjeli smokeri da budu da purneju slobodno. Yeah! Regione i za sve smokere. Ključ broj 10, jel' tako? Izvoli, čekajte, brate, želim ti mnogo sreće.
Ovo su moje vrata. Koji zove Gold Boy. Aha. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Yeah boy. Damn motherfucker.